Is this book yours? آیا دا کتاب ستا دی؟ Is this book yours? I am not married. ما واده نه دی کړی. I am not married. It was sort of fun. هغه یو قسم مزه وه. It was sort of fun. Do you know me? ما پیژنې کو. Do you know me? It's too expensive. دا په بیه ډیر ګران دی. It's too expensive. Don't waste. ضایع کوه ما. Don't waste. It's very hot here. دلته ډیره ګرمي ده. It's very hot here. Don't force me. ما مجبوره کوه ما. Don't force me. Let me handle this. پرېږده چې دا زه سنبال کړم. Let me handle this. I don't care. زه پروا نه کوم. I don't care. Let's take a train. ځئ چې ریل ګاډي کې ځو. Let's take a train. It can't be. دا نشي کېدی. It can't be. I have to run the household. کور خو ماله چلول دي. I have to run the household. I think it is. زما په خیال دا دی. I think it is. My family is small. زما ټبر وړوکی دی. ټبر یعنی خاندان. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زما خاندان وړوکی دی. My family is small. or I have a small family. زما ټبر وړوکی دی. I have a small family. Nothing to say. د ویلو هیڅ نشته. Nothing to say. My feet are frozen. خپې مې جم شوي دي. My feet are frozen. I am glad. زه خوشحاله یم. I am glad. No one can help me. هیڅوک مې مرسته نشي کولی. No one can help me. Let me alone. یوازې مې پرېږده. Let me alone. She is very pretty. هغه ډیره ښکلې ده. She is very pretty. or she is very beautiful. هغه ډیره ښکلې ده. She is very beautiful. Go home early. د وخته کور ته ځه. Go home early. She leaped for joy. هغې د خوشحالۍ نه ټوپ وواهه. She leaped for joy. Don't disturb me. ما تنګوه ما. Don't disturb me. She smiled happily. هغه د خوشحالۍ نه مسکی شوه. She smiled happily. I am a little busy. زه لږ بوخت یم. بوخت یعنی مصروفه. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه لږ مصروفه یم. I am a little busy. She is not a doctor. هغه طبیبه نه ده. She is not a doctor. Can you hear me? زما आवाज درځي. Can you hear me? That guy annoys me. دغه سړی ما ناکراره کوي. ناکراره کوي یعنی تکلیف را کوي. یا تاسو داسې هم ویلی شئ دغه سړی ما له تکلیف را کوي. That guy annoys me. You are a coward. ته یې رندوکی یې. You are a coward. The power went out.
بجلی لاړه. The power went out. Don't depend anyone. چاته ډډه مه وهه. ډډه مه وهه یعنی په چا انحصار مه کوه. یا تاسو داسې هم ویلی شئ په چا انحصار مه کوه. Don't depend anyone. We are good friends. مونږ ښه ملګري یو. We are good friends. Come with me. ما سره راځه. Come with me. Who made this cake? دا کیک چا جوړ کړو؟ Who made this cake? Let me go. تللو ته مې پرېږده. Let me go. You could say that. ته داسې ویلی شي. You could say that. I have to do it. ما له دا کول دي. I have to do it. You may use my pen. ته زما قلم استعمالولی شي. You may use my pen. Will you help me or not? ته به مې مرسته وکړې که نه؟ مرسته یعنې مدد. Will you help me or not? Answer my questions. زما د سوالونو ځواب را. Answer my questions. You can tell me. ته ما ته ویلی شي. You can tell me. I am counting on you. زه په تا باور کوم. باور یعنی اعتبار. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه په تا اعتبار کوم. I am counting on you. I told him. ما هغه ته وویل. I told him. I have big problems. د ملا تکلیف دی راته. I have big problems. Pardon me. بخښنه غواړم. Pardon me. I meant it as a joke. ما خو په مذاق کې وی. I meant it as a joke. Help me. کومک مې وکړه. کومک یعنی مدد. Help me. I think you are right. زما په خیال ته صحیح وایي. I think you are right. Is it far away? آیا دا لرې دی؟ Is it far away? I want my money back. زه خپلې پیسې واپس غواړم. I want my money back. I have to go. ما لره تلل دي. I have to go. I will come with you. زه به تا سره راځم. I will come with you. I am reading books. زه کتابونه لولم. I am reading books. I will never come back. زه به هیڅکله واپس را نشم. I will never come back. Not at home. په کور کې نه. Not at home. I am allergic to fish. د میانو نه حساسیت لرم. I am allergic to fish. یعنی د میانو نه مې الرجی ده. I was trying. ما خڅه کوله. خڅه یعنی کوشش. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ما کوشش کاو. I was trying. Is the shop open on Sunday? د اتوار په ورځ دکان کولاوي کو. Is the shop open on Sunday? Please speak up. خبرې وکړئ. Please speak up. It was really boring. رښتیا سره دا ډېر بې خونده و. It was really boring.
د دې نور ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل پی ای ایوریون سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ، نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.